mwaramutseho neza mwese muduteze yombi muri mu bice bitandukanye kuri tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse rero aho kuri mikoro ndi Bosco in region info tugiye kureba amwe mu makuru akomeye cyane akomeje kugenda amenyekana, ngira ngo mwabashe kumenya yuko umujyi wa Goma waraye mu masaha akomeye cyane guhera amasaha ya saa saba kugeza mu masaha rwose ashyira mu rukerera. Amasasu yararimo yumvikana mu mujyi wa Goma by'umwihariko mu bice bya Mugunga, aho bamwe bavuga bati ibiri kuba cyangwa se bere hano mu mujyi wa Goma ntabwo bisanzwe. Ni mu gihe amakuru avuga ko kugeza kuri ubu ngubu kubera ibyo bitero bamwe mu bayobozi batangiye kugenda bahunga rwose, ngo harimo n'abahungiye mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko bivuga ko harimo na Colonel Nanga ndetse n'abarimo Makenga, barimo Kanyuka ndetse n'abandi, nyuma yo kumenya ko hari ibitero bikomeye cyane byagombaga kugabwa kuri uyu mujyi. Nyuma y'ibitero byari byagabwe, gusa hari n'amakuru yaje kujya ahagaragara avuga ko ibitero byakozwe rero by'indege zitagira abapilote byumvikanye mu mujyi wa Goma, ngo mu by'ukuri ataba ari ibitero bya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turareba ibimenyetso simusiga bimaze gushyirwa hanze bigaragaza ko igisirikare cya leta ya Kongo kitaba aricyo cyarashe cyangwa se atari cyo cyishe inyuma y'ibitero bya Goma. Ni uruhe ruhande rwagaragajwe? Icyo usabwa gusa nta kindi mu by'ukuri ni uko ugomba kuba hafi mu by'ukuri ukumva uko bimeze. Turanyarukira no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Minembwe naho hari amakuru ari guturukayo, ube hafi nabyo wumve uko byifashe. Si ibyo byonyine gusa rero n'andi makuru yose, dore ko ingabo z'u Rwanda nazo zatsembye ziravuga ziti rwose twebwe ibihano nta kintu bitubwiye. Ati ibihano nta kintu bitubwiye. Hejuru y'ibyo u Rwanda kandi rwavuze ko ngo kuba rwahanwa bitasobanuye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba ibonye amahoro. Ibyo byose tugiye kuba twabigarukaho, ariko nyemerera duhere hano mu mujyi wa Goma, Sesereka cyangwa se bita Keshero. Hamaze kumvikana amasasu menshi cyane. Amasasu rero yareye nijoro, mu ijoro rishyira kuri wa 16 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026 nibwo amasasu yumvikanye. Intwaro ziremereye ab'intwaro zoroheje, ibisasu byarimo byumvikana. Mu by'ukuri bivuga ko abo mu mujyi wa Goma abenshi muri utu duce twa Sesereka za Keshero, Mugunga gutyo barayi bahagaze muri izi karitsiye rwose, ngo ntabwo bigeze baryama kubera yuko ibisasu byumvikanaga. Umwoto wumvikanaga yari umwoto ukomeye cyane. Hari imwe mu miryango mu by'ukuri bigaragara ko yagiye imenwa cyangwa se yangizwa. Umwe mu bakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu kuri moto yasobanuye byinshi, avuga ko rero mu by'ukuri yatunguwe cyane no kubona ibyabaye, dore ko hari n'intwaro zimwe hagaragaye zo mu bwoko bwa AK47 ndetse hagaragara n'ibisigazwa bigiye bitandukanye, vuga ko ari ibyakoreshejwe muri iyo mirwano. Dore ko rwose amasasu bigaragara mu bimenyetso bigaragara yari amasasu menshi cyane. Amakuru avuga ko rero mu by'ukuri ataramenyekana ikishi inyuma neza y'ibi ngibi, gusa bamwe mu baturage bakaba bagaragaje rwose ko babajwe cyane ibyabaye, kubera ko bamwe mu baturage akaba yinubiye isenyuka ry'iduka rye ryarashweho amasasu, agira ati murebe ukuntu rwose byasenye urugi rwanjye. Aho mu by'ukuri bavuga ko ngo nubwo byagenze gutyo ngo hari ibyasahuwe, ndetse kandi aribaza icyo yakora ubu ngubu. Bivuga ngo iyi mirwano nubwo mwumva yabaye gutya, bamwe mu baturage baravuga ko bahuye n'uruva gusenya cyangwa se bahuye mu nsanganya, kuko bwagiye gucya basanga amaduka yabo yasahuwe. Amaduka yabo rwose ngo yasahuwe. Hanyuma nyuma yo gusahurwa nyine, ubwo byari murumva ko uko byagenze cyangwa se murimo murabyumva nyine ukuntu biba byagenze, biba byatwawe rwose. Abaturage bakavuga bati rero turibaza mu by'ukuri ese iki cyaba cyari igitero
mu by'ukuri kigamije kwiyorobeka no kwijisha ariko cyo gusahura. Ese yaba ari imirwano yabayeho? Rero kugeza umunsi hataramenyekana niba ari nyirizina yaba baguye muri iki gitero. Goma, urusaku rukomeye rw'iturika ry'ibisasu rwumvikanye nijoro mu bice bitandukanye by'umujyi mu ijoro ryo kuri iki cyumweru rishyira ku wa mbere tariki 16 umujyi wa Goma burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho humvikanye urusaku rukomeye rw'iturika ry'ibisasu rwateye ubwoba abaturage batuye mu bice bitandukanye by'umujyi. Amakuru aturuka mu baturage bahatuye avuga ko agana ku isaha y'isa 5:55 z'ijoro humvikanye mu by'ukuri ukorasana gukomeye mu duce twinshi tw'umujyi, by'umwihariko mu bice bya Ndosho, Keshero ndetse na Mugunga. Aba baturage bavuga ko ayo majwi y'iturika yakomeje kumvikana mu gihe runaka, bigatera impungenge n'urujijo ku baturage bari mu ngo zabo. Ubwoba n'akajagari mu baturage. Abatuye muri utu duce bavuga ko ayo majwi y'iturika yateye ubwoba n'akajagari. Bamwe mu baturage batangira gusohoka mu ngo zabo bagerageza kumenya icyaba kibaye, mu gihe abandi bahisemo kuguma mu nzu zabo birinda ibyago bishobora guterwa n'imirwano. Bamwe ngo bajya munsi y'uburiri, abandi rwose ngo bajya munsi y'urugo, abandi bihisha ahashoboka hose bumva ko baba batekanye. Byibuze hari abagaragaje ko mu duce tumwe na tumwe abaturage bagaragaye biruka cyangwa bamagara bagenzi babo n'imiryango yabo bashaka kumenya amakuru nyayo y'ibiri kuba. Uru rusaku rw'iturika rwaje rwiyongera ku mwuka w'impungenge usanzwe ugaragara muri Goma bitewe n'umutekano muke umaze igihe uri muri aka gace. Abagenzura umujyi ntibaragira icyo batangaza, ubwo M23 kugeza ubu nubwo mwumva ayo masasu yumvikanye mu duce twa Keshero, amasasu yumvikanye muri utwo duce twa Ndosho ndetse yemwe n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye nyine za Mugunga. Umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Goma nturagira icyo utangaza ku mugaragaro ku byerekeye ayo majwi y'iturika yumvikanye muri iri joro. Abaturage bakomeje kwibaza niba ayo majwi yaba yatewe n'imirwano, ibisasu byarashwe cyangwa se ibindi bikorwa bya gisirikare bishobora kuba byabereye hafi y'umujyi cyangwa mu nkengero zawo. Umutekano ukomeje kuba muke. Uyu mujyi wa Goma umaze igihe uri mu bibazo by'umutekano biterwa n'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za leta ya Kongo n'imitwe itandukanye yitwaje intwaro bikomeje guhangana mu duce twinshi twa Kivu y'Amajyaruguru. Ibi biratuma abaturage bahora mu mwuka w'ubwoba kuko ibikorwa bya gisirikare bishobora kubaho igihe icyo ari cyo cyose. Amakuru aracyakusanwa kugeza ubu. Impamvu nyayo y'aya majwi y'iturika ntiramenyekana kandi nta tangazo ryemewe ry'ubuyobozi riratangaza ku byabaye. Amakuru aracyakusanwa n'inzego zitandukanye kugira ngo hamenyekane neza icyateye ayo majwi ndetse n'ingaruka ashobora kuba yateje. Nk'uko bigaragara rero, ubwo mu gihe amakuru aza kumenyekana gusa icyakoza cyangwa se bimwe mu byo wamenya, abaturage bamwe rwose bahungabanye bagaragaza ubwoba. Abaturage bamwe bakaba bagaragaje ko babangamiwe cyane n'ibi bitero byumvikanye aha ngaha. Ni nyuma y'uko hari hanumvikanye ko mu mujyi wa Goma hagaragaye ubwicanyi bukomeye cyane. Byagaragaye ko abiganjemo urubyiruko aribo bari bagize aribo bari bagiye rwose baraswa bicwa bagera ku 10 bagaragaye ari mayite rwose. nk'uko bigaragara amakuru akaba atwereka ko ibingibi biri kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitoroshye n'aka na gato rwose, nk'uko ngira ngo namwe mugenda mubibona. Ni urugamba rukomeye cyane rukomeje kugenda rwumvikana ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, aho tugenda dukurikirana umunsi ku wundi ibikomeje kugenda bitugeraho. Ari nayo mpamvu mbabwira abantu ni murusheho kugenda mukanda subscribe cyangwa se sabone, tujye tubana muri amakuru n'ibiganiro aho muri mu bice bigiye bitandukanye asesereka. Ariko niho hantu by'umwihariko bumvikanye ibitero. Bamwe rero bakaba batangiye kuvuga ko yaba ari Wazalendo yaba yari igabye ibitero hano muri ibi bice gusa. Mu bigaragara cyangwa se mu kuri kw'ibihari, mu kuri kwa nyako kw'ibihari, bamwe bati ntabwo haramenyekana impamvu nyirizina. Gusa nanone hari amakuru yandi arimo avuga yuko ibi bitero byumvikanye mu mujyi wa Goma hari abigisha inyuma nyine
ati Goma nijoro ritoroshye mu gace ka Sesereke nyuma y'imirwano hagati ya Wazalendo na M23 mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, havugwaga imirwano ikomeye yabereye mu gace ka Sesereka, aho abarwanyi ba Wazalendo ngo bari bahanganye n'umutwe wa M23 ugenzura uyu mujyi. Amakuru aturuka ku baturage batuye muri ako gace bavuga ko iryo joro ryabaye ririmo impungenge n'urusaku rw'amasasu n'ibisasu, ibintu byatumye abaturage benshi bagira ubwoba bikomeye. Intandaro y'imirwano nk'uko aya makuru bivuga, ngo abarwanyi ba Wazalendo bari bageze mu gace ka Sesereka bagamije kwishakira ibikoresho n'ibiribwa byo kubafasha ku rugamba. Icyakora ngo bageze muri ako gace bahita bahura n'ingabo za M23 zari zirimo zigenzura, bituma impande zombi zitangira kurasana. Ibi ni bimwe mu biri kuvugwa ku ruhande rwa M23, ariko apana ubuyobozi bwa M23 bamwe bashyigikiye uruhande rwa M23, gusa bikavuga ko ngo nubwo bivugwa ko byaba byagenze gutyo, bishoboka ko atari ko kuri kwa nyako, kuko nanone ku baturage bo ngo bagize ijoro rirerire cyane rwose, ngo bagize ijoro rirerire cyane. Ni ibice bigaruka za Kibati, ni ibice bigaruka za Rubaya, ni ibice rwose byumvikane bigaruka za Gisenyi. Nanone ahangaha rero biravuga ko bamwe mu barwanyi ba M23 baje kuhasiga ubuzima, si bo bonyine gusa, ndetse bivuga ko rwose impande zombi zari zihanganye. Hanyuma rero hari amakuru ari kutugeraho avuga yuko kugeza kuri ubu ngubu bamwe mu bayobozi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 baba batangiye kuba bahunga, ndetse ngo muri abo bahunze si abo bonyine gusa, ahubwo ngo biravugwa ko harimo abitwa harimo mu buyobozi bukuru cyane barimo nka Colonel Nanga, ndetse n'abandi bagiye batandukanye ngo baba kuri ubu ngubu bamaze kuba bahunga rwose, bahunga uyu mujyi nk'uko bigaragara ngo bahunze uyu mujyi nyuma yo kubona ko umujyi ushobora gufatwa, bakaba rwose bafatirwamo, cyangwa bamwe muri bagenzi babo byakomeje kugenda bigaragara ko bakomeje kugenda bahigwa bukwari nabo yewe ubwabo. Ngo uku guhunga kw'abarwanyi ba M23 biravuga ko ngo bahungiye mu bihugu byo hanze, kubera ko abarwanyi aba bayobozi ba M23 b'izinyeshyamba bamaze kwirara ndetse no kwiyumva. Ubu ngubu bamwe banashinjwa ko rwose urupfu rwabo rusa nk'uri kwisane, kuko ngo ntibagishaka kujya mu mashyamba. Bivuga ko n'abarimo General Sultan Makenga ari uko ngo rero ngo baba basohotse muri uyu mujyi ndetse batakibarizwa ku butaka bwa Kongo, ari naho bari gukurikirana ama operation yabo cyangwa se nyine ibikorwa byabo byo kuyobora izi nyeshyamba mu rwego rwo gutinya rwose ko gashobora kubabaho. Ni mu gihe mu makuru ari kutugeraho kugeza kuri ubu ngubu hari n'amakuru avuga ko buriya ngo ibitero za drones byumvikanye mu mujyi wa Goma, cyangwa se kurasa mu mujyi wa Goma kwahitanye bamwe mu banyekongo babiri ndetse n'umwe wo bita Karine Ambassadeur, umukozi w'umuryango ishami ryawo ryita ku bana, ndetse bivuga ko ngo rwose byabaye muri uyu mujyi wa Goma. Hari andi makuru bigaragaza ko abyishe inyuma cyangwa se abiri inyuma. Katurebe ati ni ubwoko butatu bw'indege zitagira abapilote drones zikoreshwa mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ngo ushingiye rero ku bijyanye n'ubwo bwoko bw'intwaro zikoreshwa, hari ukuri ushobora gukuramo ku byabaye mu mujyi wa Goma, ndetse hakurikijwe ibyakoreshejwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Katurebe ati ni mu ntambara imaze igihe ibera mu burasirazuba bwa Kongo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haragaragara ikoreshwa ry'ubwoko bitandukanye bw'indege zitagira abapilote zizwi nka drones. Ngo ni indege rero zifite uruhare runini rugaragara n'urutagaragara mu bikorwa bya gisirikare, kuko zifasha mu kugenzura aho umwanzi aherereye, mu gutera ibisasu ndetse no mu kugaba ibitero byihariye. Ngo hari indege zo mu bwoko butatu. Cyambere hari indege zishobora gufata amakuru, hari indege zitwara ibisasu, hari indege nazo ubwazo zigaba ibisasu zikituritsa. Impuguke mu by'umutekano zisobanura ko muri iyi ntambara hagaragara ubwoko butatu bw'ingenzi bwa drone, buri bumwe bukagira uburyo bukora n'inshingano zabwo ku rugamba. Drone za gisirikare zo kugaba ibitero,
ubwoko bwa mbere ngo ni drone za gisirikare zikoreshwa mu mirwano. Izi ndege ngo zifite ubushobozi bwo kuguruka igihe kirekire mu kirere kandi zishobora gutwara ibisasu remereye cyangwa misile iyoborwa neza. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kugura zimwe muri izo drone zifite ubushobozi buhambaye. Muri zo harimo CK4 zakozwe mu Bushinwa, niho zakorewe. Harimo iyo bita Bayraktar TB2, iyi ni indege yakorewe muri Turukiya, nayo ikoreshwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ubwo ni ubwoko bubiri tubonye bwaguzwe nyine na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu bakoresheje. Iyo baguze mu Bushinwa ndetse n'izo baguze muri Turukiya. Izi drone zikoreshwa cyane cyane mu gukurikirana ibikorwa by'umwanzi, gutanga amakuru ku basirikare bari ku butaka no kugaba ibitero byibasira intego z'ingenzi ku rugamba. Kubera ubushobozi bwazo, zifatwa nk'ibikoresho bikomeye cyane mu ntambara igezweho, cyangwa se nk'ibikoresho bigezweho mu ntambara kugeza kuri ubu ngubu, kuko drone rwose ni ibintu birindwamo ndetse n'ibintu bigaragara rwose ko biri gukoreshwa mu ntambara hirya no hino zigiye zitandukanye. Drone kamikaze zifite amababa adahinduka. Ibi byo bimeze bite? Ubwoko bwa kabiri ni drone zo mu bwoko bwa kamikaze zifite amababa adahinduka cyangwa se icyo bita fixed wing. Izi drone mu by'ukuri ugereranyije n'izigaba ibitero zisanzwe ntabwo zenze cyane, ariko zikaba zifite intego yihariye, kuguruka zigana aho zigomba guturika. Izi rero ni drone nazo zirindwa mu by'ukuri zikora nk'ibisasu. Mu by'ukuri izi drone zikorwa ku buryo ziturika iyo zimaze kugonga intego yazo, bityo zigakoreshwa nk'intwaro yo gutera ibisasu byihariye. Ubuyobozi bw'intara ya Chopo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwigeze gutangaza ko ingabo za Kongo zarashe zikamanura zimwe muri izi drone hafi y'ikibuga cy'indege cya Kisangani. Izi drone zavugaga ko zishobora kuba zaroherejwe n'umutwe wa M23, zoherezwa kuri icyo kibuga cya Kisangani Bangboka, ariko ni mu ntara ya Chopo nyine. Hanyuma igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kivuga ko cyakoresheje imbaraga zishoboka z'ubwirinzi, nabo nk'uko babitangaza babasha guhagarika ndetse no gushyira hasi urugero rw'izo drones zari zatumwe kujya kwangiza icyo kibuga cy'indege, ndetse zikaba zarahagaritswe zitageze ku ntego. Intego yazo nyine kwari ugushwanyaguza icyo kibuga cy'indege, rero ntabwo bigeze babasha kuhagera. Ubuyobozi bw'intara ya Chopo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwigeze gutangaza ko ingabo za Kongo zarashe zikamanura zimwe muri izi drone hafi y'ikigo cy'indege cya Kisangani. Drone rero z'ubucuruzi zihinduwe. Ubwoko bwa gatatu ni drone zisanzwe zikoreshwa mu bikorwa by'ubucuruzi cyangwa mu gufata amashusho, zizwi nka quadricopters, zifite imipira ine izifasha kuguruka. Izo ni drone zindi zisanzwe cyane, nubwo zaba zarakorewe ibikorwa bya gisivile, hari aho zihindurwa zigakoreshwa mu ntambara. Abazikoresha bashobora kuzipakira ibisasu bito bakabimanura ku ntego, cyangwa kuzikoresha zigakoreshwa mu buryo bwa kamikaze zigagonga aho zigomba guturika. Izo ni drone nazo zindi zivugwa mu rugamba. Amakuru agaragaza ko M23 ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro nayo ikoresha ubu bwoko bwa drone. Gusa impuguke zivuga ko ubushobozi bw'ikoranabuhanga rikoreshwa kuri zo buba bugifite aho bugarukira ugereranyije n'izikoreshwa n'ingabo z'ibihugu. Nuvuga ngo baravuga bati drone zikoreshwa n'inyeshyamba ntabwo zifite ikoranabuhanga, cyangwa se ntabwo ziri ku rwego rw'iziri gukoreshwa n'igisirikare cy'igihugu. Ibi ngibi rero icyo bivugiwe ni ikimenyetso bigaragaza ko byagaragaye mu bitero, aho iri sesengura ry'ibimenyetso byagaragaye mu bitero byavuzwe muri aka karere. Impuguke zivuga ko drone zagaragaye zidasa n'izo bwoko bwa quadricopters zisanzwe zikoreshwa muri ibi bikorwa, ahubwo amakuru menshi agaragaza ko bishoboka cyane ko zari drone za kamikaze zifite amababa ahinduka, ziba zaragenewe guturika zimaze kugera ku ntego yazo. Vuga ko ngo ari zo drone cyangwa se ari zo ndege zifashishijwe hano mu mujyi wa Goma. Ngo ibi byerekana ko ikoreshwa rya drone zihindurwa
mu buryo bw'intambara zirwanwa mu burasirazuba bwa Kongo, imitwe itandukanye irimo gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu kugaba ibitero no kugenzura ibikorwa by'abanzi ku rugamba. Bivuga ko rero mu by'ukuri ngo arizo drone zakoreshejwe, kuvuga ko rero ngo ari drone z'igisirikare cya Kongo kandi hagaragaye zikoreshwa n'iki gisirikare, nyamara bigaragara ko drone zarashe hano mu mujyi wa Goma atari izo. Harimo kwibaza cyane ndetse guteye urujijo, aho abantu basabwa gutekereza kabiri kugira ngo mu by'ukuri hamenyekane kuri nyirizina cyangwa se icyishe inyuma y'ayo makuru y'ibitero bya drones byongeye kuba byakumvikana muri uyu mujyi wa Goma. Rero umujyi ukomeje kugaragaramo ndetse no kumvikanamo amasasu menshi cyane, nk'uko dukomeje kugenda tubyumva cyangwa se dukomeje kugenda tubanagira ngo mwabyumvishe ko ibintu bitoroshye rwose. Mu mujyi wa Goma havuzwe amasasu menshi cyane kuva ahashyira mu rukerera. Ni mu gihe vuga ko no mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo harimo Minembwe, ndetse haje kumvikana rero nanone imirwano yahuje impande n'ubundi zisanzwe zihanganye, impande zombi uko ari ebyiri. Gusa bikavuga ko ibi byose bigaragaza gahunda ihari yo gukomeza kwirukana ndetse no gusohora imitwe itandukanye hano muri ibi bice. Amakuru avuga ko kugeza kuri ubu ngubu ibice birimo Mikenge bikomeze kumvikana imirwano ikomeye cyane, aho iyi mirwano yumvikanamo na Twirwaneho ndetse n'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine nk'uko mubyumva, FARDC ndetse n'abandi rero bakomeje kuba bakoranaho bakozanyaho. Kambabwire rero mwakoze kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe muri amakuru n'ibiganiro, aho twari dukomeje kugenda tugaruka kuri byinshi byarimo bivugwa. Turagaruka mu masaha ari imbere, nabwo turaba tureba rero ibyo amakuru arabagezweho. Njye na Bosco kuri mikoro, iyi ni Region Info. Mukomeze kugira ibihe byiza.